Paatalo fatu talafo la Radio Samoa i le nei fo i tae au, ma lo le soifua manuia alo maia, o tala o le asolulu. I tala ta mua, o lo o mia e tangata le fesoa soani i mea ai. O le langona leo nisi o whanau a onga o kolisi mawalunga o paraparaumu, na o lata wawa o ina fo ai, a wale community. O se tasi o assignment al vasenga sfulma le tolo lo so eina mata upo le food and nutrition, ma o leana amata mai le ngā lulu e fua e au noa ma se tutongi, e fesoa soani ai tangata o le community. Mai nei ngā alwenga e peona toe moli ma wai tala le Herald, wa ta uai le whanau le matua i mo o mia e tangata o le fesoa soani i le tū tau mea ai. Ma o lea ele ingata i le ngā lulu e volunteer, ai whaapele whai o so e ngā tupe ma mā waile silia ma le iwa se lau tā la. O le tupele ana toe wha o ngā e wha atau wai mea ai. Ma e wha apea tusa ma le afe se lau mo na tupu tangata na mawhai o na whangai nai. Ma i lea whainu mera o le valu se lau o whanau. O le neipolo keti na tu wha atasia e whanau tu o fitu, ma o se mita mitanga le kolisi le loto fesoa soani o whanau. E o atu i le whaapiliona le tupe e toe whaalu e whaalele iai mea na whaalea ina e lolonga, lea na a fiai au kilani le amatanga o le tausanga. O whaamaumaunga nei wo o iai le whaopopo le Auckland Council ma o se siitanga tele, pe a whaatusa i le na o le tasi tesi lua piliona, lea na mua i whaailoa mai le taimi walu. O le whaapiliona fo i wa whaamautino mai le suia le Auckland Council, e le whaapeo le au whainga leo le atutongi uma e tangata au kilani. I le taimi nei, o le esa o wha i le valu se lau fale na whaalea ngaina, ma o lo wha solo pe lava fo i lo ilonga e iloa ai fale e anga waa. I le whaingo le ato e whaatau ese atu wai e le malo fale na whaalea ngaina. O wha maumaunga wato e sau nei ma maua mai ina uato e wha iloa wha lau e tele le Auckland Council ana reporti lungo le New Zealand Stock Exchange mo le au invesi. Ave leo leo ali ito alua na whaatupu vevesi ana nafi le mall tele le Sylvia Park, mai leo oni ali i e iai o la ua sootanga ma le kengi le Rebels. Whaate ia le to tele na iai le Sylvia Park i la wauli i le misaio i la ua nei, ma e whetawa ina mai o le ana o mianga ese ma nisi o mea tō tino e tusa ma reporti a leo. Ona o aupenga na umia i la ua nei, o le ana tali e to ai fo i leo ma o le ana wha aupenga ina. Ta ua mai ai moli mau, e na o nai minute na reporti ai e tutu atu leo, ma o le ana mau atu e leo le to alua na sai mai. Tali ai le mōli ai mōli angol wha atupu vevesi i nofo anga whaitele. E tu ufa atasia tala fowolo o wha awau so esu e ngā leo e sa ili le isi tu alua e wha apea o le afo ina a fia i le vevesi le nei. O le tūlanga e wha aftai ai, e le i ai se isi nā whai nai ai maise o le ana tupu lata ane le nofo angolo i ai whale ainga ma tau ma mawhai tangata wha atau. O le ua saule la pata inga lanu moli e la pata i ai tangata whewa i e wha o ngā ina le awala lau papa le Harbour Bridge i au kilani ona o le malo losi o savili i le tau nei. Mai le tūlai tasi le vaveawana leila e o mai le tūlai sfulu tasi le tau nei. O le ufa mai le waka kotahi e ta pena i le wha atuai o whai ngā malanga. Ma ele ngata o le ua tāpunia nisi o lanes i tū umai lu o le awala lau papa. Ai wha apei ma le tū umai i lalo le sawa wha tāpulaa. O loli te tele to e mawululunga o le ua wha atanuina e wha o ngale State Highway se fulu wono ma le se fulu valu. Ona o le popolenga i le malu losi o savili po o le tolo po fo i o whai ngā malanga. O ni lapata inga wa sawi le mai a lapata i mai o le vaenga o le vai tau. O le aiai savili malo losi ea a fiai le tui mātū wha apea au kilani le tau nei. Ma e wha awa watua i le aso atai au wha asolo atu i saute o le atu nuu. Ma tala muli. Masalo mia na ono susunu e se isi le fale tele o loo whau o le kāinga ora i sa sae o au kilani. Tai au laso ngā fua nā lia e aile mūle nei. Ma o le fale tele na whau ia mauai le fast fulu valu units po o fale ale malo i Harington wha apitoa mo a inga la iti. Moli maua tua oi wha apele ofisa o leo o se mūna matua i vave o na sosolo. Ma ona o le tele o le ngā luenga na popole i matangata no nofo tua oi i le ono mua tua i mo lato fale. E mūle ngā luenga le nei, ua toe ina whaapipi i plasterboard se tusa matala lau whai ngā luenga. O le ngā luenga le nei ele i fia i ele to o tele o tangata o lea community, ona o le lea mana io i lato i tala noangal polo keti, e pe ona whai mai ai o le ngā luenga wa amata. Ai whaato a tusi atu le kāinga ora, o le a whaia le ngā luenga. E o mai le whaai ungo mate o le tausanga nei, to i titi tolu se lau a inga matangata ta ito tasi, ua pipi i ngoa i le lesi tala, o fale nei ale malo isa sae o au kilani. O tala nala Radio Samoa, manuia le nei tai au.